Kila siku tamani kusikia sauti ya Mungu, kwa sababu kusikia sauti ya Mungu kunaleta mabadiliko juu ya mtu. Kitabu cha Torati sura 28 mstari wa kwanza, Biblia anasema ikiwa utasikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii na kutunza maagizo ni kuagizao siku ya leo. Inamaanisha mafanikio na kuinuka kwa mtu au kupokea majibu kwa mtu kunasababishwa na jinsi gani unasikia sauti ya Mungu. Mungu akusaidie siku ya leo kuanza kusikia sauti yake. Samueli yeye alikuwa hawezi kuelewa kwamba hii ni sauti ya Mungu au sauti ya mtu. Ndio maana kuna wakati Biblia inasema Samueli akalala usiku akasikia anaitwa Samueli, Samueli, Samueli. Samueli akainuka akajua baba yake amemuita, kumbe Mungu anamuita. Kuna wakati mwingine kuna mambo yanakuja kichwani mwako, idea za kibiashara zinakuja kama idea, kama mawazo, lakini ni sauti ya Mungu inakuja kwa ajili ya kuleta hatua. Mungu akusaidie kuanzia leo kuweza kusikia sauti ya Mungu. Biblia inasema kutoka kitabu cha Mwanzo, naye Farao akaota ndoto. Ndoto ile yote ilikuwa ni sauti ya Mungu katikati ya usingizi. Ndio maana Biblia inasema naye Yusufu akatokewa na malaika kwenye ndoto. Inamaanisha Mungu pia huwa anaongea na watu kwenye ndoto. Na ndoto ni kati ya kitu rahisi sana mtu kuelewa Mungu anasema na yeye na nini, ikiwa akipata tafsiri sahihi. Na Mungu akusaidie kuanza kuota ndoto sahihi kuanzia siku ya leo. In Jesus mighty name.